Исламдағы ибадаттардың өзінің шарттары бар. Мына ошол шарттар атқарылмайын, ошол ибадаттарды атқару, ошол ибадаттарға кирүү мүмкін емес. Мисалы, намаздың шарттарынан бири бұл тазалық, мындайча айтканда дарат, гусул, дарат. Даратсыз намаз оқу мүмкін емес. Ким даратсыз намаз оқыса, анын намазы намаз емес. Бұл мисалды келтіруден мақсат, кишинин ибадаттары таухидке негизделбесе, Аллахтың бирлигине негизделбесе, мындайча айтканда курулбаса, анын ибадаттары бекер, мындайча айтканда кабыл болбойт. Намазда дарат кандай шарт кылынса, ибадаттарда дагы таухид дал ошондой шарт кылынат. Мына ошондуктан таухид, Аллахтын бирлиги, бул ибадаттардын кабыл болуу шарты экен. Мына ошондуктан пенде мына ушул Аллахтын бирлигине, Аллахтын таухидине көңүл каратуусу, көңүл буруусу керек. Аллаху алам.